we hwe nsem wo comment eba na aya na asefim emaye makwan masabi obi a ote ba bi nya kwan kasentia efia mu odu efia so ye besire opepa na ye wo efa asante ho no se mpanimfo ma wo kwan a memfiri upemu enkoka kwa grantee interview bia nkeka nsem wadama yentie ni ense nso ye ma wo kwan a men ku sabi bloggers na wabe a never the camera ne nam saa obi ahia wa no ye interview ana omo wi a ade ya ne se omo twere omo yina omo se mensia finally replies asimasi saa no omo twere o odo omo ti omo ni omo hu saa captions ni be omo hu mensia finally replies mensia a reply why mensia a reply why oh sanyama no enye interview wa hunhia bonso we ja na interview the moment obe interview ni pe ni pakro no all penisika ama manfo ahwenti no onya de mensia edikan ya onum se ba behwe ensem basa se bu hwe comment ni bia say asefem etina me sase me say ye wo emra e wo fia ye wo omom hwe fia ye ma wo kwan se wo di asemasi ye yiw se bibie be sifia be se efrifie he kwa emu odu bibie be frifie he pia bontin bia no emu odu amenye obia ne ma ne kwan se ye nyi obi se ono ye piaro na so ono ye spokesperson e ma fia ye nyi obia se nipa bia ofankro dasa ena ye kasamafo e ma fia ha ye nyi obia enti so obi aye ni interview a ono ne de saa we na yetiduase na yeti ha na yeti ne interview na bia nsem a ede akasaka se beba bon se wie ya enam se efia nipa na makapse no enam se ye ho tanti no na obi so aso camera sini so na nsem hunu ani nsem funu enko na okeka aisa na ekeka befia ye besire madawma yenyina no eda yakoma so asante sabi sadie ofa etikem no obi ka sabi ensem amanatia ontiase no enu nche se ofa enko ka nsem a yemfa nsoma no ranche ofa se ensem a yemfa nsoma no onko gire ba bi nkoka senipanyum ani momo ho the power of social media ofati hey asemba akọ be ka no yo Facebook live obi hweye bonsa asema obefa no no ono na kutwa no ono so de atoa ebia ni followers 1000 na ni omoso hu na ekọ enti within the space of bia be meet do no na ofa asema o kan ye no na ba bia aduru no na ni para ko fa na se bi matwa o me phone so a ofa be de ofa hu se mete ayi enkenken so ofa be ye free me phone so e be de ofa betima bankenken so be ye free me phone so ye hwe kasa yi we ekoma asante ga yesi ye ekoma asante no ye nsoma wa enko kan nsem wa enim ye nsoma wo menko kan nsem wa enim menko ka bibia ye mfa nsoma wo bibia ye mfa nsoma menko ka sabi ye yama sabi nipa bi mu anya kasetia ye yama nipa bi mu anya kasetia nye press conference akase ayem sabi nananom sansase ne yaye ne kansem na obi tibabi no so sabi wo kansem funu esese ye wo ho se ya makwan se ofa nkromanda san mrante ofa ase ensem se na aba nananom adama mtena so mo se mo mu na betima kanti mo tena fidie ni so ana se monko kase ya dia krata na ya twere dia mamrante ofa ase ne ofa se monko kase anu dia ba krata ni firifia ha nyese obi ti baby se mate ebia Asante pride den was my organize press conference no akansem bi
na sebi yakwa abonti amanfo nim se efrifia ha efrimansia da bi metiai na me pia abontia na maye menensam twani bi asia na makeka nsem na we nipa ne waka wi o onu ko tena se na fe na okoma ne caption broni be se caption fe na okoma yi boss wa twe on twe se fredu o was mensia ana the moment abeka mensia no sebi kai ne hu se tia me ha no wo enti ya makwa se firi mpanyi so abeduru se ya ma me fredu akwan se mekasa abre so enti sa na wonye obi na ono so ti wo na o kan semfunu ya be sere mu sa ne ma no ya de ahu hia ofa oyere ba ene no na ye ka ho asem akopem se be fa course me do as ya me shira